znači za mlade i roditelje. Zdravstvenog aspekta liječenja bolesti ovdje. Muca Copatarica. Muca Copatarica se podružila... Zašto se... Zato se ljubi. So objektivni kriteriji za vzpostavitev. Među zvijezdama pusti se. Sreće iz prošlog stoljeća. Kud trebamo ići i gdje ćemo doći? Svijet krstarenja. Alkoholičara i evo do... Lea Radolfi i on... Volimo, volimo.
sestra. No pa tudi tisti. Osjetim sad. Da napovedujemo Ima, da svi koji još nisu stigli. sliku dneva. Toga u Lisinskom, onda smo dalje. Gdje smo nekad, draga, ja i ti, o životu. Zdaj šele po koncu. Benzina, pari, ne par vladali, onda bombe, krvski barut.